Thuj, pse nuk ikën në Itali një 2-3 vjet ta provosh në Itali? Se sa lek mund të bosh ti me talentin që ke, thuj. Ke super talent. Mund të bosh lek pafund, thuj. Λέει ότι έχεις πολύ ταλέντο και πρέπει να πας Ιταλία, θα έπρεπε να πας Ιταλία 2 χρόνια για να τα οικονομήσεις και μετά να κάθεσαι και να είσαι βασίλισσα. Ευχαριστώ. Πες του να παίξουμε αγώνα, παιχνίδι. Dot futesh në lojë, thot. Po, open loj, open. Αποδοχή. Τι να πω, όχι αυτό. Άλλος είναι, οκ. Do ta bësh ti ftesën, ë? Nuk del pra. Si, po tani. Okay. Ka furbuke kjo vllai, ka furbuke. A ka furbuke kjo në Greqi apo jo? Jo, kafe. Ka pasur tani e ka dhënë. E kam pa shaka. Po, ka pas biznesin e vet, kafe si thon. From Amsterdam. E ka pasur po shumë busy tani me punën. Έχει φτάσει χάρη μου. Ka jetë në kafe kështu edhe në një furrë, su bën namir, shkon në herë kështu për qef. Πιο πολλά λεφτά θα έβγαζα στα τύρανα, Normal. Okej. Kozak thot pyete pak Anastasia. Kur mendon se do martohesh? Do zorish tjetër beqare, vashi. Δεν θα κάτσεις σου λέει αν υπάντρι πάντα. Πότε σκέφτεσαι να παντρευτείς? Θα παντρευτώ κι εγώ κάποια στιγμή. Πότε? Δεν ξέρω. Όταν αποφασίσω. Είναι κοντά, μακριά. Αυτά είναι τυχερά. Δεν ξέρω. Është gjëra fati, thot, nuk e di se kam plan. Nuk e din me i fjalë. Sa vjeç je Anastasia thuj? Πόσο χρονών είσαι, λέει. Όσο φαίνομαι, τα αστέρια δεν έχουν ηλικία. Thot që yjet nuk kanë kështu mos. Janë për gjithmonë. Yjet nuk kanë mos, thot. Okej. Ja. Anastasia. Është vërtet që je një femër e fiksuar në krevat dhe përdor lodra me meshkuj. Λοιπόν, λέει ότι είναι αλήθεια, λέει ότι είσαι κολλημένη στο κρεβάτι και χρησιμοποιείς και παιχνιδάκια, ας πούμε. Παιχνίδια. Στο κρεβάτι με πολύ παιχνιδιάρα. Παιχνίδια, ας πούμε, να έχεις παιχνίδια. Κατάλαβα τι λες, Sinjora, qatë bëjnë të janë të shmene, më dak, pale qatë bëjnë. Είμαι παιχνιδιάρα. Normal, po. Qa thumë dhe, si normal më dhe. Fante që është normale, e plotësova unë, po. Kështu si e, mënyra se si e tha mu duk normale. Mora vesh që është normale. Okej, Anastasia, kur mendon se do heqesh dorë nga puna, që do mbyllësh punën? Πες ότι θα αφήσεις τη δουλειά σου. Δεν ξέρω, την αγαπώ τόσο πολύ τη δουλειά μου. Σκάμπαρε. Από kjo punës pambarim. Δεν ξέρω, την αγαπώ πολύ τη δουλειά μου. Μόνο αν κάνω ένα παιδί, ίσως. Është e dashuruar me punën, vetëm që se bën fëmijë, thot, mund ta lej. Është shumë e dashuruar, e pasionuar. Anastasia, ti themi të vërtetën, duhet punosh edhe ca kohë. Themi të vërtetën. Λέει να πω την αλήθεια μου, πρέπει να συνεχίσεις να δουλεύεις. Θα είναι κρίμα. Έτσι, δίνω χαρά στον κόσμο. Pshuk, knajsin dhe të njerëzit. Dhe vetja, normal. Ka punë ka, o vlla im, është kërcimtare, është këngëtare, është balerin, ka furbuke, ka... Θα έρθω Τύρανα, ναι. Να έρθουμε Τύρανα. Vazhdoj me pyetjen tjetër. Kozak thot pyete pak Anastasia, cili është mashkulli jot perfekt? Ποιος είναι ο άντρας σου, ο τέλειος άντρας? Για μένα ο τέλειος άντρας δεν είναι η ομορφιά, είναι να έχει σεβασμό, κύρος, σοβαρός, να είναι κύριος. Ναι, αλλά ποιος είναι ο τέλειος για σένα, ας πούμε? Ο τέλειος. Να έχει όλα αυτά, να με προσέχει. Nuk është për mua bukuria, është të më respektoj, të sillet mirë. Po tjetë në një në thuj, deri këtu me halle. Ama είναι κάποιος με προβλήματα, ας πούμε, μέχρι εδώ, λέει. Προβλήματα οικονομικά. Γενικότερα. Όχι, δεν θέλω με προβλήματα, όχι.
Çka thot? S'ka problem, thot. Jo, thot, nuk duam të kemi të kryojmë probleme tjera. Ti shtojmë problemet. Duam t'i ulim problemet, jo t'i shtojmë. Anastasia, a do t'u martoje me një burr më të madh se veten, po biliarder? Ta padrevosu na jedna Andra μεγαλύτερο αλλά να είναι δισεκατομμυριούχος. Μεγαλύτεροι έτσι κι αλλιώς πάντα μου άρεσαν οι μεγαλύτεροι. Αλλά να είναι δισεκατομμυριούχος. Ειδικά άμα είναι και δισεκατομμυριούχος, ναι, αναλόγως πόσο μεγαλύτεροι, βέβαια. Thot po varet thot se sa diferencë, okay. Και ας είναι δισεκατομμυριούχος. Εννοείται, αυτό μας χαλάει. Όχι, λέω... Jo në i moshe madhe, thujte 67 maksimumi. Στα 67 λέει, ας πούμε. Α, τόσο μεγάλος. Θα το παντρευόσουν. Αναστάσια, Αναλόγως πώς ήταν, τι να σου άμα είναι πω. δισεκατομμυριούχος Ναι, και αλλά έχει παλάτι, ας πούμε. Πώς ήταν, άμα ήταν άσχημος, χοντρός και... Αναστάσια, ο Γκότσεπ, lutem, shpjegoja pak, thuj, lek me të thy kaptinën, thuj. Lek me të thy Να kokën, σου thuj. πάσει το κεφάλι με το δισεκατομμυριούχος λέμε τώρα. Τι να το κάνω, άμα δεν μ' αρέσει. Qose si pëlqen thot. Ja, vështirë. Ore, plaku maj tuj, jo... Me shkopër, çuni i ri gati, po mosha 67, që të thënë. Πώς το λένε, να στέκεται με το τέτοιο, να κρατιέται. Ora, Anastasia, ju dhurat ty, Lamborghini. Θέλω να κάνω σεξ μαζί του και να γουστάρω. Όχι να Θα σου κάνω. δώσει παλάτι. Άμα δεν τον γουστάρω σεξουαλικά, να σου το πω έτσι. Αυτό. Do që ti pëlqej, dhe ti pëlqej. Prap nuk rën. Ora, me ty kokën. Ναι, αυτό το πώς θα με ικανοποιήσει αυτό το τα λεφτά. Τι να... Πού να είστε, nuk jam parë live ακόμα. Ore, një minut. S'ke marrë vesh jo lek, me të thy kaptinën, me nojer. Σπάει το κεφάλι σου, λέμε το έχω. Με ποιο? Σου σπάει το κεφάλι. Με τα χρήματα. Ναι, με λεφτά. Mos u nxitore, me nojer du. Λέει να μην βιαστείς, σκέψου το λίγο. Άμα δεν μ' αρέσει, είμαι σίγουρη μου την έχουν πέσει πάρα πολύ, με πολλά λεφτά. Αν δεν μ' αρέσει, δεν με σεξουαλίζει, μπορεί να μην είναι τόσο κούκλος, να είναι μεγαλύτερος, αλλά να με σεξουαλίζει. Αν με σεξουαλίζει, ναι, εννοείται. Thot prap jo sepse ka pas mundësi të tilla, thot po nuk më bëri atë klik, diçka nuk ri dot. Po nuk boni. Να κάνω μαζί του σεξ και να γουστάρω. Αυτό με ενδιαφέρει. Do që ti pëlqej. Në krevata. Po, në krevat, normal. Do që ti pëlqej. Valla, mirë, okej, man. Që këta, man. Τώρα αποφύτεσες. Μα τι να πάω με κάποιον που δεν γουστάρω, όχι, δεν πάω. Aha, do ka të muhabetin, thot i shok. Po atë për atë, vllajmë, se ka do. Goca më se thash. Vazhdoj me pyetjen e radhës, Kozak thot pyete pak Anastasin. A e ke njohur Fabion dikur? Γνώρισες κάπου. Γνώρισες Para κάπου se të binde τον mur. Φάμπιο. Ναι, τον γνώρισα, τον Φάμπιο που είναι μες στη φυλακή, λες, Ja. Po e ka njoh. Okej, vazhdoj me pyetjen e radhës. Kozak thot pyete Anastasin. Anastasia, kur ka qenë era fundit që ke pirë mall, mos gënje. Λέει πότε ήταν η τελευταία φορά που ήπιες, αλλά να μην πεις ψέματα, να πεις την αλήθεια. Όχι, ναι, δεν θα πω ψέματα γιατί Την έχω τελευταία καιρό. Σίγουρα 1,5 χρόνο. Një vit e gjys. Po pret ndoshta Megaluksin. Ja, e pi me mua, e marrë me barrel me rëp shtëpie. Unë do burra me pi. Vazhdojmë. Anastasia, a është e vërtet që gjatë gjithë kohës vetëm kërcen, nuk ta ndjen fare. As do me ditë, a u thy, a ka, s'ka, karim, fare, nuk do me ditë, vetëm do të kërcesh, a u iu,
Οκ, το τα πεις πω, μου τα θα το και πω. Λέει ότι δεν σε νοιάζει τίποτα, ότι χορεύεις, ότι σε νοιάζει να χορεύεις και δεν σε νοιάζει τίποτα άλλο, ξέρω εγώ, είσαι εκεί. Και εγώ του λέω, θα πω τη γνώμη μου ότι ναι, ας πούμε, μπορείς να τη ρωτήσεις. 100%. Ναι, πω. Nuk e rru hiqër. Hiç fare. Vazhdojmë. Kozakët pyte Anastasian. Anastasia, a e mba mend Kozakun në fillimet e tuja? Τον θυμάστε, λέει, τον Κοζάκ στις Γεια, αρχές σου. αστεράκι μου. Βέβαια τον θυμάμαι, εννοείται. 6 χρόνια πριν, 7, ναι, τον θυμάμαι. Sigurisht që po, para 6 vjetë. Para 6 vjetëve kemi bërë intervista bashkë. A ta merte me ina që do u bosha kaq i famshëm, Anastasia? Το σκεφτόσουν να σου πέρασε από το μυαλό ότι θα γινόταν τόσο διάσημος εκείνος, ο Κοζάκ. Ναι, κάτι μου έβγαζε ότι το είχε, ότι τράβαγε τον κόσμο, ναι. Po thot, kishte diçka të veçantë që tërheq. Faleminderit. Okej. Anastasia, na trego karllikun më të madh që ke bërë. Po këtë si ta... Για βαρέστε λίγο, Si εδώ ta bëj πάλι translate χάσαμε. tani? Α, σε λίγο αυγούμε. Pes λέει το πιο χαζό Ashtë το si bin shaj në çuna këtu dhe pastaj thënë show Kozakut. Ton çfarë bën? Τι έχεις κάνει το πιο τρελό, ας πούμε, το πιο... Καλά, πολλά τρελό τρελά πράγμα. έχω κάνει με τη Ka δουλειά bërë shumë, μου. thot, αλλά ποιο νομίζει një, ότι ήταν një το duam, πιο ακραίο, një. ας πούμε, το πιο ακραίο. Tani më duket sikur po marrun intervistë. Το πιο ακραίο. Πες μας κάτι spicy, ας πούμε. Spicy, κάτι ακραίο, spicy θέλει αυτός. Po më sikur sheni këtu po më shi Arab të vë. Άπρα. Τι Άμα, spicy. Πες τα ξέρω. Που χόρευα κάτω στον κόσμο και μου βάζανε λεφτά παντού και ήμουνα με το κορμάκι να πω κάποιο τέτοιο spicy. Εγώ θα το μεταφράσω, δεν ξέρω πώς είναι. Κάτι πιο spicy, Πιο spicy. Δηλαδή Kam kërcyer, thot, me ato që kërcen, edhe i kam vënë lek gjithandej me fjalë kështu. Diçka tjetër? Κάτι άλλο? Sa lek? Κάτι άλλο. Si, sa lek? Si, na i shpjego bro. Πόσα? Πόσα λεφτά. Α, καλά. Και 600 και 700 είχα πάρει. Δεν μπορώ να τα πω αυτά τώρα. Α, πες παραπάνω εσύ, τι να σου πω. Më thot 600, dizazun tani këto shifra nuk thuhen këtu. 600 euro, më dha, që të thonë, më dha, 600 euro këtu thuj, i ullim plena, thuj, më dha, thuj, qikë. Αυτά λέει τα βάζουμε τα σκουπίδια. Α, πρέπει να έρθω Αλβανία, πρέπει να έρθω Αλβανία. Ora, i flet trunit thuj, nga e pjasë. Ναι, αλλά πες του μην είναι μόνο λόγια, γιατί μου το έχει πει άλλες 10 φορές ότι θα με φέρει Αλβανία. Do fakte, nuk do fjalë. E di pse nuk e bë para, ti thuj kësaj. Ta them unë këshill. E di pse ti thuj nuk e bë hajër. Thuj. Ξέρεις γιατί δεν έχεις κάνει προκοπή? Γιατί? S'di me rrejt. Δεν ξέρεις να λες ψέματα. Kjo që the tani është... Όχι, δεν ξέρω, δεν On the λέω point. Jam ψέματα. jam psikologun. Kam 12 vjet që punoj nëpër mu ka shinona nëpër zyra. Kam 12 vjet psikolog. Çfarë po thotë? Unë sa e shoh e di kush është. Nuk ka nevojë me më than. Me 2 muhabete, marrovi muhabeti. A kupton? S'ka nevojë me më tregu mua ajo. Unë e shoh 2 herë të fol. Edhe pse s'di me folun me atëre. Edhe pse nuk di unë me fol. Se me ditun me fol greqisht me atë. Po më vdekshin rrobat e zbërthej për 1 minutë. Truni im vetëm zbërthen. Po, edhe pa ditë me fol, prapë e kuptoj. Kupton, kam aftësi të çmendurish. Θες να λες ψέματα, λέει, και γι' αυτό δεν έχεις Viza dhe psikologjisë. Έχω προχωρήσει, πες του, μόνη μου έχω κάνει Αναστάσια, κουτάκι Αναστάσια. μου 4 ταξί και πολλά πράγματα και δεν λέω ψέματα. Anastasja, do ta Është them sinqert, greqisht. gjithsesi ka ecur. Bravo, yes. Ka ecur Anastasja, me do ta sinqeritet, them edhe greqisht. bravo. 2 e viza e psikologji. Si e thënë, psikologjiki. Εγώ έχω ψυχολόγικ χωρίς αυτό.
2 viza psikologu dhe Πάντως, vetëm psikologjisë, Miletin. Okej, Anastasia. Cili ka qenë vendi më i bukur që ke qenë? Si the, Cili ka qenë vendi më i bukur që ke udhëtuar? ποιο ήταν το πιο ωραίο μέρος που έχεις ταξιδέψει? Vetëm doja të thoya këtë se po na mbaron bateria, kemi 10%, nuk e di. Μπορούμε να το βάλουμε εκεί πέρα? μάλλον Μπορούμε δεν- να το βάλουμε λίγο ξέρεις τι, εκεί, γιατί είναι δεν ήδη έχουμε. και μία και αυτό. Δηλαδή, πόσο Δεν ακόμα, ξέρω. ξέρω εγώ. Dorim dhe pak akoma? Sa dorim, se s'kemi bateri. Po veni pranë karikim. Να κάτσουμε λίγο ακόμα, λέει. Να το βάλουμε να φορτίσει. Ξέρω Ό,τι εγώ. θες. Εγώ έχω και αύριο O ξύπνημα. Fabio. Erdhi Fabio. Do të Erdhi çohet Fabio. nesër. Është Fabio, είναι ο pyeta Fabio çfarë. μέσα. Përshëndeteni pak Fabio. Vetëm se Fabio ka Dushi. intervistë nesër në një emision në mëngjes, prandaj Ναι, σταμάτησα από παλμό. Edhe 20 minuta, thuj dhe ik. Po, okay. Λέει ότι του είπα ότι έχει εκπομπή αύριο, θα πας Ναι. στην εκπομπή και αυτά. Tani, Αυτά. Έχει δίκιο. Anastasia, Αλλά πρέπει për να το respekt βάλουμε. Fabios, tani po... Τώρα παίρνω τα πάνω μου. Φάμπιο! Përshëndetje. Bravo, tani po më shkon Fabio. Për respekt Fabio, Φάμπιο! o Fabio, gjyne i gjovaj, amon. Φάμπιο! Tani, Anastasia, për respekt Fabios, keni me bëj një kërcim që të dyja, për Fabio. Respect, Φάμπιο! O Fabio, 1 minut, gjyne i gjone e Fabiose, me atë ding-dingun. Έτσι ναι, έτσι κάθομαι, ξέρεις. Anastasia, se unë jam me probleme teknike, nuk bën sot. Ka tezet e shtëpia kjo Fabio, skërcet do të vaj. Tezet! Si thon, thiosh, πώς το λένε, ναι. Τότε πρέπει να το βάλουμε να φορτίσει, γιατί δεν θα κρατήσει και πολύ. Άμα αυτό. Po e vjen pak të karikohet. Po. Edhe për pak karikoheni dhe juve. O quna, do bleni në i gjup të faqa, më dha. Κάτσε να το βάλω. A bën dërgesa në Itali, për në shto vend, më dha. Po, më vaj. Fabio, thank you. Thank you, Fabio. I love you. Bravo. Si sa ëmbël e thotë, το λες τόσο γλυκά, Ναι, ναι. Είμαι γλυκούλα. Γλυκούλα πάλι. Ωραία. Po kërceni, Από πού μπορούμε να το στηρίξουμε τώρα. Για να είμαστε... po quna, ku shëtallet e porosia me blok. λες, στο έτσι θα είναι καλά. Να κάτσουμε έτσι ας πούμε. Και Si να duke κάτσουμε. miksu? Quna, marim blok ta që shkruajnë komentet këshia direkt. Se pasaj, o vllaj, mos shkuni për asnjë këtu, se pasaj vini këtu shani, bëni, ofendoni njerëz dhe pasaj thoni jo s'kam bëj gjë, më ke sha. Shanë e njoni këtu bëni. Rrini o çuna par zotin. Kërceni pra ding, ding, ding. Go. Thank you, κερδίσαμε. Oti, Έτσι. oti Να σου shok, πω, θέλει kështu να thuaj, ma e kamën lart thuj. τραγούδι, Ω. το όχι τέτοιο. Εντάξει, και το δικό μας, αλλά και αυτό. Εντάξει. Po. Bajeni kamërën kështu siç jeni, lart, mos e ulni poshtë me tregu trupa gjëna. Kërceni me dur me Jo, këmbë dha. pjesë e kemi lënë duke për charger, e prandaj e kemi vënë kështu. Okej, se Po shumë bukur. Po kërceni kështu që e mbajmë që në të dorë, duhet. tavla. Bravo. Anastasia, go song. Ding, ding, Αλλά ding, ξέρεις ding. τι, το TikTok κάνει μαλακίες και άμα σηκωθώ να χορέψω και κάνω σεξουαλικά αυτά, θα μας το κλείσει αυτό. Çfarë pse u mbyll ajo video thotë se ndoshta na më mbyll atë. Kur egzagjerove pak më duket. Okej, ti jeti çike kujdesshëm me fjalë. Okej, na είσαι λίγο πιο προσεκτική, ξέρω. Πώς πιο προσεκτική, άμα θα χορέψω, θα χορέψω. Ξέρω εγώ. Okej, να Επιθετικό δοκιμάσουμε. marketing. Πού είναι ο Φάμπιο, πού είναι ο Φάμπιο. Μας ξύπνησε λιγάκι ο Φάμπιο, τώρα νίσταξα. Εν τω μεταξύ έχουμε να πάμε και να πάμε αυτό. Ξέρω, αλλά άμα κοιμάται η μάτι, ξέρεις, δεν πειράζει. Δεν θα αφήσει, ναι. Στο είπα. Fabio, speak, dance, go. You sing. Kush do ta vej muzikën? Ta vej unë? No, no. Jo, unë, ma, no. Jo, unë, s'ka unë. Okej, bëre. No, më direkt. Urdhë.